Jameni, tuko pamoja? Na ndio mimi nakubaliana. Chief Justice, Madam Chief Justice amesema jana anataka mazungumzo, na nimekubali mambo ya kuzungumza. Nilisema mwenyewe tarehe 2 tunahitaji mjadala kwa mambo ya ufisadi Kenya. Lazima tupigane na ufisadi kwa vyovyote, na hatuwezi kukubali ufisadi ihujumu maendeleo ya taifa letu la Kenya. Kenya hii imekwama siku nyingi kwa sababu ya uzembe ya uongozi, kwa sababu ya wakora na matapeli ambao hawataki tubadilishe Kenya, na kwa sababu ya ufisadi. Na ndio nilisema mapema mwaka huu, hii ndio mwaka tutamalizana na ufisadi. This is the year we are going to sort out corruption in Kenya. It doesn't matter. Na mimi nataka nimwambie Madam Chief Justice, mimi niko tayari. Mkutano kati ya executive, judiciary, legislature, our leadership, the leadership of the executive, mimi nikiongoza, the leadership of the judiciary ikiongozwa na Chief Justice, the leadership of the legislature ikiongozwa na speakers wetu. I am ready for the conversation on how we are going to deal with vested interest, with incompetence, and with especially corruption, whether it is in judiciary, legislature, or in the executive, because it is delaying, it is derailing, and it is sabotaging the progress and the potential of Kenya. And therefore, I welcome the conversation between the executive, and I am going to lead from the front in that conversation, so that we can deal with a monster that is destroying our country, so that we can deal with those, the corrupt, who go to courts. Once they have been investigated, once they know they are going to be charged, they run to court, obtain orders that they cannot be charged for crimes they have committed, so that we can deal with those who benefit from the status quo, the vested interest, who have taken our health hostage, who do not want us to change the system, to make it transparent, to make it possible for every Kenyan to access health. They want to hold the system hostage by going to bribe judicial officers, hire expensive lawyers, and sabotage our universal health coverage. We are going to have that conversation. We are going to have a conversation about the people who want the status quo in our housing program. The people who want citizens to continue paying rent in their estates. That's why they are sabotaging this housing program, because it is going to create more home owners and more Kenyans. Even mama mboga na bodaboda watakuwa na nafasi ya kuwa na nyumba katika Kenya hii. So, good people, that conversation I announced on 2nd of this year, I am happy that the judiciary is willing for us to have that conversation. I am confident that the legislature is willing, and we are going to have that conversation. I am going to lead from the front. Tumekubaliana jameni? Si tukue na mjadala tumalizana na ufisadi, na matapeli, na wakora, na wezi. Ama mnataka tufanye namna gani? Si ndio? Tumalizane na wao. Si tulitangaza? Maneno ni mangapi? Story finish. So